Wake up and smell the coffee. Hemm bżonn li tittieħed azzjoni mill-aktar fis. Ma jistax ikun li jibqa' jkollna dawn il-fatalitajiet kollha fit-toroq tagħna. Dan intqal mill-NGO Rota wara li fuq is-sit online tagħha ppubblikat mappa ta' Gżejjer Maltin mis-sena 2000 il quddiem elenkati. Fil-paġna hemm ukoll ta' ritratti ta' vittmi li tilfu ħajjithom fit-toroq fl-aħħar snin, inkluż Viktor Calvania. Il-President Putin kers li ttajjar minn karozza fil-qawra kważi 4 snin ilu. Fl-aħħar 25 sena fost l-oħrajn kien 152 persuna li tilfu ħajjithom f'inċident bil-karozza, 115 sewwieq ta' mutur u 139 li ttajru minn vettura. Sa issa fl-ewwel 7 xhur u ftit ta' din is-sena tilfu ħajjithom 17-il persuna, 6 spiċċaw inqatlu minn vettura, 5 sewwieqa ta' mutur, 5 oħrajn f'karozza u sewwieq ta' rota. L-NGO Rota saħqet li dawn l-imwiet mhumiex statistika, iżda warahom hemm familja li tħalliet b'fojt kbir. L-NGO saħqet ukoll dwar il-bżonn li d-diżinji tat-toroq ikunu tal-imod li jissalvagwardjaw l-aktar vulnerabbli, partikolarment iċ-ċiklisti u dawk li jkunu mexxin fit-toroq. Dan fil-waqt li appellaw għall-infurzar li jistgħu jikkumbattu din il-kriżi, fosthom aktar speed cameras, spot checks regolari, manutenzjoni tal-bankini u tat-toroq u infurzar adegwat tal-liġi.